Ovaj orkestar koji dolazi iz Varaždina, Miro i poštovani gledatelji i slušatelji, donosi jednu potpuno veliku, veselu novost. Najprije Filipinke. Ne znam što to znači, ali morate vi gledati. Sci Fidelity orkestra iz Varaždina u Krapini. Stara Mati Furt me pita: sine, jel buka? Jel bum vnučicu ja vidla prije nekaj pojdem brat? A ja pa sebi grunta kak već imam pun ej. I on bi rado malog Jožu pelao svoju staru plen. Niti ja si nis planirao zara, vek sam biti. Kaj pak morem kad me Marek niti ne gledi. Ali ne bum još odusta, pak je bitke sve. Ak već drugač ne ima internet. Filipinke moje drage, još se male strpite. Da na miru si preguglam i premislim dobre se. Ukrajinke moje lepe, prije nekaj dojdem k vam. I još bum njevu Maru pitao, jel ti s menom sišla van? Svake jutre pred zrcalem darala si mešerke. Vidim nekak su mi beli drage šaluze. Pak nećem deda biti svojem vlastitom detetu i ne plete iskat malenku na internetu. Sve dok to ne zbavim niti časa ne bum stal. Pitam to